i slavni Lazar u svome životu sazda tvrde gradove, sazda i zvani Kruševac, u kome podiže najkrasniju crkvu velikome prvomučeniku Stefanu radi molitve za uvek spominjanog sina svoga. Toliko o tome. Pozorište je blago čovečanstva i njegovu istoriju žele i traže svi kulturni narodi. Istorija pozorišta, kao i istorija književnosti i umetnosti, najlepša je istorija čovečanstva. Reči su Svetislava Šumarevića, istoričara pozorišta u Srba. Letopis pozorišnog života u Kruševcu mogao bi početi još pre 6 vekova, kada se na dvoru kneza Lazara odvijahu crkvene i državne svečanosti uz prisustvo pevača lautara i glumaca heruvima sa harfama, dobošima i trubama. Kruševac, kao prestolnica Moravske Srbije od 1371. do 1408. godine, u kome su stolovali knez Lazar i despot Stefan, moguće je mesto nastanka i dragulja srpske srednjovekovne književnosti. Pohvala knezu Lazaru, monahinje Jefimije, i slovo ljubve despota Stefana. Pozorišno-muzički život na dvorovima srpske vlastele je bogat. Nemanjin sin Stefan Prvovenčani je svoje goste uveseljavao muzikom s bubnjevima i guslama, a despot Stefan Lazarević 1408. godine šalje svoja 2 trubača Dubrovčanima za dan Svetog Vlaha, a oni mu 1426. uzvraćaju pažnju šaljući svoje trubače Jovana i Teodora. Tokom vekova robovanja po Turcima, taj srpski srednjovekovni pozorišni element će naći utočište, možda u narodnim običajima i obredima, zapretan, kako reče Laza Kostić, u samoniklom narodnom teatru sve do kraja 19. veka. Kada se za Vidovdan 1833. godine uputio u Kruševac, knjaz Miloš je time označio i oslobađanje Kruševačke nahije. Kruševac, po poreskim obveznicima, 1834. godine ima 1417 stanovnika. Prvi predsedatelj cele nahije je Miloš Braljinac, a knjaz Miloš naređuje da se gradsko jezgro iz stare čaršije preseli na Goronju platformu, čime je već 1836. Kruševac dobio svoj prvi urbanistički plan. Prvu osnovnu školu vodi od 1832. godine Sofronije Lazarević. Gliša Janković osniva 1839. buduću Merimu. Ritam društvenog i kulturnog života grada postaje sve brži. U drugoj polovini 19. veka Kruševac dobija svoje čitalište, gimnaziju, apoteku, treću u Srbiji, parni mlin, prvu štampariju, barutanu Obilićevo kada se postavlja i kamen temeljac za spomenik kosovskim junacima, a povodom 500-godišnjice Kosovske bitke. Kruševljani se već uveliko okupljaju u pevačkim družinama Car Lazar i Obilić, u gimnastičkom društvu Dušan Silni, a potom u mladom Abraševiću, koji će zaželeti neke nove ideje za ceo jedan vek. A vek koji je prošao, 19. vek, tako se sporo valjao. Prvi pisani trag o gostovanju određenog pozorišta u Kruševcu nalazimo u biografiji glumca Blagoja Biroa, koji je 1898. stupio u trupu Mihajla Lazića strica, baš prilikom njenog gostovanja u Kruševcu. Trupu je tada vodila supruga pokojnog Lazića, Anka. Možda je Biro, kome je bilo samo 17 godina, u trupi zamenio nesrećnog Jovana Jovanovića, 20-godišnjeg glumca ubijenog nožem i sahranjenog u Kruševcu, daleko od rodnog Uba.
Godine 1906. komičar Dušan Kujundžić formira u Kruševcu pozorište Car Lazar, koje će raditi do 1910. godine. Zanimljivo je da su krajem prošlog veka u Kruševcu i okolini rođeni mnogi veliki glumci koji će između dva rata gospodariti srpskim glumištem. Najpoznatija je svakako Ljubinka Bobić, rođena 1887. godine u Kruševcu. Zatim Milica Carka Jovanović, Branko Jovanović i drugi. Prvo državno pozorište za čije sedište određen Kruševac bilo je povlašćeno pozorište Joakim Vujić, čiji je upravnik, reditelj i glumac bio Kosta Delini. Pozorište je 1913. godine premešteno iz Požarevca u Kruševac sa zadatkom da pokriva teritoriju Kruševca, Kraljeva, Vrnjaca, Čačka, Užica, Gornjeg Milanovca, Ribarske i Sokobanje. U pozorištu igraju najznačajniji glumci u takozvanoj provinciji. Repertoar je ambiciozan i kvalitetan, a prema prihodima se vidi da je pozorište rado posećivano. Glumačke plate su bile osrednje, ali redovne. Balkanski i Prvi svetski rat prekinuo je dalji rad pozorišta, a upravnik Delini je stradao. Pred samu austro-ugarsku okupaciju 1915. godine povlašćenom pozorištu nakratko se pridružila Žanka Stokić, koja je bila veoma omiljena u gradu. Vratila se u Beograd već sledeće godine sa većinom ansambla povlašćenog pozorišta. Represalije, streljanje, vešanje, glad i nemaština. Okupirana, ali neporažena Srbija vratila se pobedonosnim i nezadrživim jurišem, oslobađajući domovinu. Slavni 12. pešadijski puk Car Lazar, koji je prvi probio Solunski front, dolazi u svoj grad. Kruševac je oslobođen 15. oktobra 1918. godine. Posle pustoši svetskog rata, posle crnih zastava koje su se vijorile na svakoj drugoj srpskoj kući, trebalo je pokrenuti život. I život je krenuo. Grad dobija električnu struju 1922. Postavlja se kocka u glavnoj ulici, podižu novi hoteli, Evropa, Beograd, velike trgovine kao što je Luvr. Pored gimnazije ima i trgovačku, šegrtsku, vojno-tehničku, 3 osnovne, žensku, zanatsku i muzičku školu. Podiže mladu privredu, fabriku vagona, župu, mlinove, ravnjak, zanatstvo, trgovinu. Izlazi lokalna štampa, Glas iz Kruševca, Kruševački glasnik, Jugoslavija, Narod i književni časopisi. U sali Takova gledaju se prve filmske predstave. Posle Prvog svjetskog rata nestaju povlašćena pozorišta, ali se u Kruševcu rađa veliki amaterski pozorišni pokret. Na njegovom čelu je svestrani umetnik Dragoslav Vasiljević Figa, koji je odrastao u Kruševcu i po završenoj umetničko-zanatskoj školi u Beogradu bio profesor crtanja u Prištini, Skoplju i svom Kruševcu. Zajedno sa novinarem Radislavom Stanisavljevićem, čuvenim Rakom Milutovcem, Figa je krajem 1924. osnovao diletantsku grupu pri Kruševačkom umetničkom društvu koje je imala preko 40 članova. Trupa je radila sa velikim entuzijazmom tokom 1925. i 26. godine, ali se ugasila zbog rđavih materijalnih prilika. Predstave su igrane u sali hotela Takovo, a repertoar je bio sačinjen od Nušićevih, Čehovljevih i Veselinovićevih komada. Figa je umro već 1929. godine, ne stigavši da izrazi ni jedan od svojih umetničkih talenata. U vreme rada Figinog pozorišta 1925. u Kruševac dolazi jedan drugi profesor koji će ceo svoj vek staviti u službu Talije. Bio je to Borisav Mihajlović, profesor nemačkog jezika i svršeni student prve klase Beogradske glumačke škole. Kao diplomirani glumac koji je zbog zdravstvenih razloga morao da se vrati profesuri, Bora Mihajlović se došavši u Kruševac odmah pridružio Figinom pozorištu i zaigrao u Čehovu.
Po raspuštanju Figinog pozorišta, Bora Mihajlović je najpre stvorio dramsku sekciju u gimnaziji, a zatim formirao pozorišni odsek pri Sokolskom društvu Kruševac, čiji je dom sagrađen 1927. godine u porti crkve Lazarice sa velikom salom i pozornicom. Iz godišnjeg izveštaja o radu pozorišnog i muzičkog odseka Sokolskog društva Kruševac za 1934. godinu može se vidjeti da su članovi Milika Rašović, predsjednik, Raka Milutovac i Bora Mihajlović, reditelji, Ljubica Nikolić, tajnik, Mijana Uparac, režiser i Voja Protić, gospodar. Na repertoaru su komadi Dva cvancika, Naliv pero, Đido, Običan čovek, Silom lekar, U zatišju i drugi. Pozorište je gostovalo u Paraćinu, Trsteniku, Vrnjačkoj i Ribarskoj banji. U Kruševcu između dva rata često gostuju profesionalna pozorišta. Narodno pozorište iz Skoplja gostuje 10. avgusta 1929. godine u sali hotela Takovo sa čak 4 predstave, a česta su i gostovanja Moravskog banskog pozorišta iz Niša i Podrinjskog povlašćenog pozorišta. Najčešći gost je svakako Životićevo beogradsko malo pozorište koje igra pikantne komedije, od kojih su neke zbog pikanterija, kako se naglašava u afišima, samo u konverzaciji zabranjene za mlađe od 20 godina. Svakako najznačajnije od tih gostovanja je dolazak Moskovskog hudožestvenog teatra 29. i 30. marta 1930. godine. Ruski umetnici predvođeni Pavlovim, izbegli iz svoje domovine pred revolucijom, bili su gosti Sokolskog društva Kruševac i igrali su Gogoljevu ženidbu i Čehovljevog Ujka Vanju u Sokolskom domu. Sva gostovanja prati reklama u kruševačkim listovima i časopisima, a list Jugoslavija objavljuje i obavezne pozorišne kritike. Već je bilo predvečerje Drugog svetskog rata. U demonstracijama 27. marta kod spomenika kosovskim junacima kliče se bolje rat nego pakt. Nemci su ušli u grad 13. aprila 1941. Najteže stranice istorije grad će doživljavati u naredne 4 godine. Početak Drugog svjetskog rata značio je zabranu sokolskih aktivnosti, ali Bora Mihajlović je svoje Sokolsko pozorište preimenovao u Diletantsko, kome su okupacione vlasti odobrile formiranje i rad. Diletantsko pozorište je radilo od 9. avgusta 1942. do 25. aprila 1943. godine sa ciljem da neguje nacionalni duh, kao i da svojim prihodima od ulaznica pomaže đačke kuhinje, izbeglice i priprema pakete za ratne zarobljenike. Na repertoaru su nacionalni komadi, a 1942. godine pozorište gostuje u Vrnjačkoj banji. Bombardovan, streljan, osiromašen, Kruševac izlazi iz Drugog svjetskog rata sa 12.000 stanovnika. Počinje obnova grada i život u njemu. Veliki kolektivi oko fabrike vagona, koje je dobila ime 14. oktobar, Merima, Župa, Obilićevo i drugi, regenerisat će grad, jer je njegova istinska snaga u preporođenoj privredi. Odlukom Ministarstva prosvete od 29. marta 1946. godine osnovano je Okružno narodno pozorište u Kruševcu, za čijeg je upravnika postavljen Borislav Mihajlović. Pozorište kao košnica, prepuno mladih, darovitih i vedrih lica. Kafana Kasina preko noći je preuređena u pozorišnu dvoranu. Prva premijera Okružnog narodnog pozorišta, roditeljski dom Katajeva, održana je 1. maja 1946. godine u režiji Miodraga Nauparca.
Igrali su Vera Nakić, Uglješa Ninković, Emilija Stefanović, Milica Tomić, Olga Stanisavljević, Borisav Mihajlović, Vladimir i Ljubiša Milosavljević, Branka Arsić, Branislav Nakić, Miodrag Nauparac, Dragan Stevović, Jovana Ritonović, Vlastimir Stojiljković, Lazar Jovanović, Radmila Milenković i Miladin Čabrić. Već u prvoj sezoni Narodno pozorište je izvelo 10 dramskih naslova sa masovnim ansamblima i sa vrlo dobro uvedenim orkestrom. Slapovi smeha i vedrine teku iz zone Zamfirove, Narodnog poslanika, pokondirene Tikve, Podvale, dok se Velikom Stanislavskom stremi sa većim i ozbiljnijim ambicijama. Molijerovom Tvrdicom u režiji i kreaciji Bore Mihajlovića i Gogoljevom Ženidbom, kultnim predstavama prvog perioda Kruševačkog teatra. Iz dana u dan, iz predstave u predstavu, Kruševačko pozorište postaje jedna od najpoletnijih umetničkih kuća u Srbiji. Na gostovanjima u Vrnjačkoj i Sokobanji kruševački scenski spektakli osvajaju desetine hiljada gledalaca. U sezoni 1947. i 1948. pozorišni platni spisak čini 16 zaposlenih, od toga 11 glumaca. Godine 1948. formiran je pozorišni savet, a uoči svake premijere priređuje se pozorišni čas na kome se publika edukuje podacima o piscu, delu, uz izvođenje delova predstave. Prvi pozorišni čas priređen je uoči premijere Molijerovog Uobraženog bolesnika uleto 1948. godine. Sa otvaranjem prema dramskoj literaturi zapadnih i američkih pisaca, Duboko korenje i Soji Gua u režiji Milana Puzića, lagano, neusiljeno krenulo se u još punije, marljivije sezone. Međutim, umetnički kapaciteti se prazne. Kruševac, koji je sa Kragujevcem bio rasadnik glumačkih ličnosti, napuštaju Miodrag Petrović, Miroslav Petrović, Đuza Stojiljković, Olga Stanisavljević, Milan Puzić. Pozorište dobija uvećane subvencije Ministarstva prosvete i Gradskog narodnog odbora, a u narednoj sezoni za potrebe pozorišta adaptirana je sala Doma trgovačke omladine, u kojoj će pozorište ostati do danas. Najveći broj premijera čine popularni narodni komadi Đido, Hajduk Stanko, Podvala, Koštana, a u sezoni 1951. i 52. postavljena je prva predstava za decu, Snežana i 7 patuljaka. Smena glumaca, tačnije smena generacija do koje je došlo 1954-55. godine, obećavala je kompletiranje ansambla koji je ostao bez svojih tek uzrelih zvezda. U Niško narodno pozorište odlaze Vlada Milosavljević, Radmila i Boža Savićević, Zorica i Buda Stefanović i Dušan Đorđević Šonda. Upravničku palicu prihvata Krsta Čabrić, trudeći se da izmjeri ulogu organizatora i sanjara i da podmladi ansambl glumcima i glumicama određene profesionalne obuke. Ansambl se uobličuje, ali sporo napreduje u načinu repeticija, glumačkom volumenu i stilskom edukovanju uloga i predstava. Prvu posadu sada čine Radmila Dinulović i Pavle Komrakov, Desanka i Sima Krstović, Dragoje Skrnjik, Bruno Rajić, Čedomir Trajković, Dragica Davidović, Vukašin Josifović, Milorad Đorgović. Kruševačko pozorište, poput beogradskih, niškog i kragujevačkog, zahvata antiupravnički sindrom, čime počinje unutrašnja socijalna i profesionalna konfliktnost, nemir i nervoza. Čabrića zamenjuje Dragan Ćirović, a na belom konju moderne rediteljske vizije dolazi krhka, ali energična Borjana Prodanović. Sada sa nevelikim ansamblom, ali velikim ambicijama, ona hrabro kreće ka savremenom, visokoknjiževnom, ali i hermetičnom repertoaru.